Tapi ya kotoman nu hadis apa bu? Biasa wala ngesarah buka-bukai kita hadis iya bite koki hadis iya nang kasih kiri maka da telu pitu telu 40 siddi 70 pitu asira pulo nasera siratu hadis mo payat. Iya miko makadani 5 sabbu tanyana hadis. Amal atau panrita mo. Jadi ya nang kana makada baca akapitu sabbu berarti amalan itu. Biasa tau panrita bacai akaseko ro napa nalulunga barakana sehingga napa guru nganyoko santrina. Ayana riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Iya, mega makoro, yana tu mega tau dia namanya jamai makero makada baca bismillahirrahmanirrahim. Aka si sabbu ai mega dia na baca. Nah saat dia gagah hadisa nah. Itu dia gagah hadisa nah. Yan namo ko meloki angka kauruntuk ro makada ibaca ko to melo milodong ibaca bismillahirrahmanirrahim aka 10 sera. Setiap kita mau berdoa. Dibaca bismillahirrahmanirrahim aka 10 sera setiap kita mau berdoa. Itu supaya doanya. Main jadi harangi pamulanna. Ini yang jadi masalah narekong kagaga masalah pamulanna. Jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala na sabai sitai mi tawe darak makoto dangkangi naikala siat tawe semua itu menjadi haram. Jadi aja tercapai makada pamulan nami sampai akhir itu masuk lagi. Jadi harta itu memang harus bersih, jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi selamat. Nasaba namo ipigau ya ro jama-jamangnya dek to na taman nusuk nareko masalah memang ipamulan na. Misalnya galung na tawe yalah. Napa iuma de nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasaba masalai sumberna makiro namo di makadaki aja tak kada ya sumbangan lagi di nareko di macarepa polena anu harap polenganna tatai macarepa denule mapacinge tu nakada gorota pade akale barakanna nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau agasanaro tau melo pacinge alena tapi dio iwe macarepa cemei mandi dengan air kotor makiro nabi saya alena nasi bawa anu macarepa jadi dia dulu bapacing makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu jadi ako makanja ipamulanna napa iwa dimancaji ibadah lo mondri tapi ako masolang ipamulanna namo ibadah capak na tatati masalah aja na to mabela mala dasar wajujue lagi ipakewe mas sempajan nareko anu harap polena maka dia akan menjadi dosa itu bahayana. Jadi aja tak kada maka siwen ni rote makanja ni de. Termasuk ni cale makokoy aja tak kada masjidak kairo belum tentu. De to kana sogo ni. Aja to tak kada masogoi belum tentu to wadi jaji masjidak kami. Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat. Si bawa dasar awalna. Iya ko pamulanna masalah lah tu capana. Iya ko kecuali denis sangita we. Kada gaga hukum kena yoko agama atau kode ni sangita we. Ya ko anu harap pak. Ya ko anu harang istilahnya. Nade diri sama kada harang. Dia akan nakilalam. Sebab ya to syaro kalabihan no ko agama ya dampangi tau de ene sangi nareko ya ro anu masalah. Dia betongan nade di sangi lena kada anu salah JP ujamai we. Tapi selama di sangi itu menjadi pertanggungjawaban. Ini makanya wasiat kangi yana tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjaki. Dari awalnya harus makanja. Aja na to HP na. Itu iya ko barak na lagi contoh. Tau minau HP napa napake mangaji. Cekre. Tau minau HP napake mangaji. Iya ro mangaji ka jama-jama makanja. Tapi iya ro HP ni nau. Gitu kre. Masalah ni lo. Namanya kamatu na kanaya padang kagabah matimba-timbang na masalah bate na matimbang na payaro matu asele na nasidakan epeko ni anu masalah ye itu bahayanya Pak
Jadi makanya maka dia pandita jagaiwi harang itu ang kedua ada haram lisatiha bendanya, ang kedua haram ligairiha prosesnya. Jadi ternia bendana harang prosesnya. Ya ko bendana ya magampai tanrai bangkai, anjing, darah itu menjadi haram bendanya. Betonganna satna memang to haram. Tapi ya ko ligairiha prosesnya halal memang. Tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram. Itu yang banyak. Ya ko haram li zatiha, magampan na hindari tahu. Tapi ya ko haram li gairiha marjing. Na sabai ipite to ngapa. Na ya ko to bicara agama Pak, namo waram parade ni sakaki macari pato menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan, maka dah ajak kamanaha asosoki maka siwiang ya saniro alewe lolongang deceng. Padahal sia-sia ko suruh mondrena pong Allah Ta'ala. Degaga nilainya. Jadi namo cek dek mi opak kalarapangan. Namo cek dek mi ibadah na rekoman nasamu yang makanja. InsyaAllah. Mak barakat. Okon itu nama rajing terima Pak Dongeng. Mungkin karena makan makanan haram. Atau nasabak perut jaro jama-jamangnya anu masalah. Iya. Termasuk pegawai yero. Masogo ni mahkamah ni na pertama. Wah ini juga masalah itu. Iya. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengang maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melomanang ipangolo loko ripong Allah Ta'ala. Jadi atas dasarna pong Allah Ta'ala ya. Jadi iya ro jama-jamangi ijamae yare gasininna agagai ipamulaye mesti sitonganna makibuaki MOU loko pong Allah Ta'ala dengan doa. Ya, ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah. Maka daka ya kung kaaga melo tapa mulai tapasan reloko memang ni pong Allah Ta'ala. Tapasan reloko memang ni pong Allah Ta'ala. Aki buah memang ni perjanjian si pong Allah Ta'ala. Misalnya Pak Dara meloki mata na bodong. Aki buah memang ni perjanjian ngukulo na pong Allah Ta'ala. Maka dia pong tapas salamaka nga iye. Nawat di ngudupa nang kawat di ngupake masidakah. Itu kita pas salamaka nga puang engker bijak-bijakku masih koleh nawat di kami puluk ko dali halala nawat di nang kana pake ana bijak-bijakku masih kolah aki buah memang ni perjanjian si Bapa Allah Ta'ala itu dia aja di tanah bawah itu makan bijak engke baluk-baluk itu kemajar ngerisan kena kunruh itu jadi mesti tuh ini Pak Galungnya makoto aki buah ki MOU masa gianan re balao namonan re balao deto na puraiwi nanya tu balao kan sifat nami maka solat to iya ku ipodang ko pong Allah Ta'ala kada aja musolangnya tu kajanci na si bawai ya magani ka makiro iyo ko mitu pamulan na yon ri Pak Dongeng o ku pamulan na jadi ya ko bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pesak balik ko Pak balik ki ko meki la pesak balik akibu memang ni perjanjian Pak Dara ladange akibu memang ni tapi aja nih lupai komen rei nak kena mundri pasti jangan cita dalam ripeca makanya makwa ya betuna mata nama kekanjak donna itu jadi itu kuncinya jadi aki perjanjian oke lo napa Allah Ta'ala namo sitongan na ibadah itu iya to tu napa kita pandrita nang kakomelo imas sampaja maka ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Jadi biasa ko tumelo masampajan na tato na ko patareka to. Ina to na baca ilahi anta maksudi idim po wakatai. Nandigaga tau ya ko masampajan ite manas sa Allah Ta'ala na katay tapi magi untuk mapatuju. Maka dia sampajan ujama idim po wakatai. Waridhaka anta matlubi pammaseta mi po malada uharapkan. Jadi apa tanya suruga? Tanya pahala. Ina tu nak kena pamaseta na sabak ya ko pamase de kapak gangkana ya ko apalangan ka. Na makada nabi tadi gaga tau tama suruga na sabak apalan na tau. Jadi aja na pahala talalu. Ko to melo malalu ko to bicara hakiki. Na sabak ya tu sitongan na pahala motivasi. Pada ko ka anak makada lono masikola wale ko di asikola ko lihat ko sepeda. Lono masikola wale ko motor atau ya ko rengkisi di ko matu wale ko sepeda. Motivasi ni itu. Tanya sitongan tu ringkisi dia malah diharapkan melomi ko macai
Tahu kira. Jadi pada pun Allah Taala na janji ki pahala. Maka dia kumat berjama 27 derajat. Ia ro pahala na sampajangnya makoi motivasi na lingi pun Allah Taala supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Pak mega tahu kode ni janji makutu. Padahal Nabi ta makada. Dia gaga tahu tama suruh na sabak amalana dia gaga. Ira tanya pa masena pun Allah Taala dia musalama. Apa ya ko amala ni melo itimba pak dia kan. Naik pasibali si bapak pedale na pun Allah Taala napai mata ya bawa dale na mata dale na parengkalinga capu ni gitu kare umi pasti sele na sosui pake dia piga jantung sosui pake jadi ia ready ikui baca tu ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi na sabak memang pamaseh betuangan na pamaseh tapi pun malah ada harapkan na ia ko sampajan na niya masina salamakan na itu jadi aja nama kada pahala malah ada lelung deh ini tu nak kada tahu pandita minimal angka ibadah mu pigau tania pahala mu lelung minimal nari ko malalu pahala ki pale ko tingkatan yang mengajar pahala minimal angka pakasibe mu jama dia misalnya palana ini tu nang kata pandita makanya ko masikiri ko aja mu gangkai istilahnya sikiri baca wani aja mu bilangi maka da seko pak itu ko mu bilangi maka da sisa bude pa tu pak cede mo pa apa angka dosa bu iya ko makada ko tal dosa bu may gade kamu patu patasa bu may ga yo ko de na mo bilangi makada siya gani may gani ko de misang ito kada siya gani jumlana yan na to nakada ya ayyul ladina amanu zkurullaha zikran katsira sini na to matapay ringar ko sikiri ko lori po Allah taala zikran katsira dengan sikir yang banyak de nakada po Allah taala baca ke sisa bu de nakada baca ke 500 de sikir yang banyak pak pegaiban ni aja na tabilangi kecuali yang sudah salat berarti pas sampaja tu subhanallah kata lupa telua bilang sebab memang mukayat istilahnya anu purana tentu jumlahna nabi tak iya sikiri dia naik tambahi dia dikurangi seko metiro pada ko toma nomor HP aja ditambahi aja dikurangi ko nomor HP ilau tu maka mereka tambah ci di taniana tu ya 7 ka makiro atau makraki mereka kurangi ci di taniana tu yang itu sampai sikiri angka tu sikiri tertentu jumlahnya maka ada seko ibaca tapi ya kotoman nuhat desa pabu biasa wala ngesarah buka-buka kita hadesa iya bite ko ki hadesa iya nang kasikiri maka da telu pitu pulo telu 40 siddi 70 pitu asera pulo nasera siratu hadesa mo payat iya miko makadani 5 sabbu tanyana hadesa amalah tahu pandrita meni. Jadi yang kana makada baca akap itu sabu berarti amalan itu. Biasa tahu pandrita baca akaseko ro napa nalulunga barakana sehingga napa guru nyoko santrina. Yana riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Mega makoro yana tu mega tahu dia namanya jamai makiro makada baca bismillahirrahmanirrahim. Akka si sabu ai mega dena baca nasa dega ga hadesa na itu dega hadesa na yan namo ko meloki angka kauruntu ro maka da ibaca ko to melo milodonga ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa ibaca bismillahirrahmanirrahim akka 10 sera setiap kita mau berdoa itu supaya doanya mustajabah ke 10 sera magi na 10 sera nasaba hurufu na bismillah 10 sera jadi dibaca sesuai jumlahnya onron na wita na pak guru ngapa ulama-ulama yang concern di bidang hikmah itu iya ko tumelo ipake mak burah-burah pake ki we barakna katome waru-waru ngawe ni burai ibaca bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo napa ibaca dong iya termasuk kong kanana komelo ki dong ini ya katani sarakna atau ulunna napa warung tapi deni waru bawang baca jolo ya bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera napa ibaca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil ya ya Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil. Ya. Apa lagi? Allahumma yufaqihu fiddin. Ya. Put talengi apa hangar di lalanda agama. Ya.
Jadi itu yang didoakan kalau anak-anak. Iya, kau masih sekolah ya nak, ta masih sekolah, ta dongi. Apa ya tuh Pak dongengnya energi. Kau Pak donga tuh energi. Ya sange energi pada ko HP lai cas. Dia tu nalan sutita kegunana de. Meta tu prosesna. Pada ko to macas HP, dia tu napita makada lama prosesnya itu. Meta matu to ditadongi napa membakas itu. Aja tadongi kada cicemi de makoli-koli pa. Iya namanya tinro nak ta kona anak-anak bicu mau pa umur 7 tahun pura ki masampayang kasuro na jama ki tapak guri nabawi limat tanape sapu-sapu sara nanape baca yaro baca bismillahirrahmanirrahim ka saplo sera nape baca Allahumma yufaqihu fi din walim na ta'wil nape waru-waru sarana tapi aja ni waru bawang kada de pule lalang yalah napas batengin nasa tau pandrita yalah irode na tapangala ko iya berungang. Nah itu. Pak namo tu mak berunge de to na sambara mak beru. Itu. Jadi maka de to pandrite napas irong kamato tu pole lalang itu yalah. Maka de to pandrite 2 jari ya se na posi yon rimaling kato 2 jari awana posi non rimaling. Napa nak berungang. Ya nanti baca Allahumma yufaqihu fi din walim tawil. Insyaallah lai mudahkan itu nana untuk diberikan ilmu agama siba apahangan rilalana agama iya jadi magampa mapahang apa kami itu tuh anak maka kun rumah pahang katalunya aja ipak guru tu limanga ngamopi kami itu jadi itu untuk dimudahkan iya namun ini saya itu Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati iya kuilalana sampajangnya madari bilau doa itu kadang saya baca dalam doa, apalagi kalau sholat sunat, sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufaqihu fi din. Iya. Jadi, nasabah itu penting. Nasabah ia rupa disangang ka pulo ko Allah Taala. Namopek ko bate tamelo maguru ko de nabuka rangi ko Allah Taala tidak. Ia to ako po Allah Taala nabuka ya sange pa disanga tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan karena ilmu itu nur cahaya. Dina sambarat atau yaletu. Iya, dina sambarat atau yaletu ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia karena ilmu itu rahasia. Nah, sebar rahasia na pong Allah Taala, makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapai dia tulay, tapi minta ya kui buka ratonya teh pak disengang hidayah insyaallah. Malomo. Padamu itu mata air kan itu ada. Tapi aku tak buka to ni hanya tu mata air runtuk ni tu lalanna tidak berhenti mengalir. Maka mati dia sangi pak disengang. Jadi makan aja koto makbor to pada no makbor angka dati 100 meter 70 meter layawa dena runtu itu angka to 10 2 meter engkana makiro karena Allah dibukakan nah 7 istilahnya maka mati itu pak disengangnya maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu makanya ilmu itu adalah cahaya ini yang penting saya sampaikan supaya tapahami maka do ya rope pak disengangnya dina sambarat tau yaling ko pong Allah Taala. Makanya tuh makadani menuntut ilmu dan mencari dan isapa tuh. Jadi ini mana tahu masapa itu maruntu pak disanga deh. Itu pak disanga ngisapa apa? Minta kepada Allah supaya dibukakan. Jadi anak-anakku yang masih mondok, apa dia tunangkan atau paja mak guru saya saja tidak pernah. Dalam 1 hari itu pasti ada waktu membaca. Cuma makoko magampang nasabangkan HP. Mamula ni magampa mak baca biasa tu libok pa itotong. Tu lipacho pa bo roto na madar na bosi na mage makoko lebih simple. Ya mi biasa wak buka kita na reko angka masalah na diulir runtui biasa itu saya buka berapa kitab. Kemudian allalanganna atau tunggal linota maka kaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kokomanang ipo ang Allah Ta'ala pasandre nasaba ali na matomi wala itu sinin na papidiching iya na tu ampay makada to pandita sinin na melo mujama pasandre lo komanang royolo imon ripi itu palalulinoy betungan na makai aja na kada bijayang kayalya nga ako bijayang kaya aga jita jama sandarkan semua ibadah kepada Allah itu yang pokok jadi aja na kada sampaja bawang isandar kade sinin na jama-jamang yang itu ampai saya sering sampaikan maka dah ia na pura ki masam pajat tahajud pak ini moto masam pajat tahajud
Ya tapura mas sampaja tahajud wani. Ya sampaja sunnah istihara ki. Jadi sampaja sunnah istihara ki don rekam. Aja nanya pata sampaja sunnah istihara na rekong ka masalah toloi tidak. Jadi ya tapura nama sampaja tahajud. Sampaja sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ijama lalana sia sesuai pong Allah Ta'ala matorokang itu. Yana tunang kana pake tomato taviolo maka da depi gaga papakedona na sabak na yakini maka da namu jama de to na selesai namu urus de to na pura. Itu memang ada petunjuk langsung itu. Jadi sampaja sunnah istihara ki. Jadi DJ tu gaga tahu istihara Pak Bu masa sekali. Ini tu ya ampe podang agi meta jama. Nah dia gaga caulas si tu ko sampaja. Dia gaga caulas si Pak. Napa ni dia na pakai perantara. Ini tu ampe yang kiasa sampaja sunnah istihara. Na sabak solat sunnah minta petunjuk. Kak dia niris saya romelo ioloi. Meki mak bangu sarang walik aja tepat tetuk bawang. Maka danita mite mak walik napa tetuk. Isa na tatungan unay na tamay mitok kay si bawa sarah. Deka aga manu-manu deka wale na. Burung gareja mitama. Istiharakan. Na sabaya tu pong Allah Ta'ala de tu na pada mana letia dale enaki buarangi pada leang. Angka tahu okui ada rakangi na taro dale na. Angka tahu okui balu-balu kange. Madu-madupa, ida tu ampe kong kami lu jama aja na tu ka kita aja na tu mabela Pak pajalai lagi pada lo jalan nah dia na pada lana na pada jalan na bawah hiji di matonron non ruye madar yo kumatiro na te pajalai na gatangi menre na kasi mapegi palai ta wede to palai di padahal perpada yo ka he ide aja takada palai te kalau melotoni jam de apalagi tu Pak kampungnya mak barale manam mata loka itu maloka manang ini jadi istiharakan enap penikong kagagai zaman na malomolomo dale tapanandungan niya tu aja taka kita pamiga tu tahu dangka-dangka ngina manyama na dale na wah tapalete biasa na pasanga tau panrita ro biasa pasanga maka dia kung ka jama-jama mo jama na yaro nasabari mo madecing aja lalu mo salai mututu itu lalan na dale mega to makoro Pak mak balu-balu bepay na madece gan ka mak balu oto sisa na mak balu oto nampa piso mak balu bepay ngeta madodot tu mato nasaba okki tu leten na jadi make to pandite kenro mapamula jama-jama mo pamule mo madece aja mo papatu ya tu patarumoi ya ko macikuru ko mo madece patar ya tu jama-jama ya ko ka usaha mo liang pajok ka matoi makmaga ya kumututu ya makanya guru tawa itu na tumututu aja kama penuh kolange na tapempat dia ni mututu di bunga Pak maka depan no di kolange betongan na mega ni dimo mega ni dui na makarese ni makada we berhasil ni na tutu ilalan na dale yero ya maniro isa na kolange makanya guru tamat itu matu Pak tat mutepo ilalan na ya naro nakada agi mujama mu madece kono halala mo aja to siya makada tubo-tubo na tumadece ngone mapor kas na madece jama-jama mati itu aja lalo ya na nakada kalisiden ring mata kamaha lo kama ko matang papor kas ro biasa na poda natakko macilaka kumu pakena pasan guru kalisiden ring mata kamako natakko macilaka kumu pakena maka tahu makutana nasang wasang je mau pak ni tay ko pakena ibu nasang ia tahu pakena itu tahu macilaka maka maginan kan nasang iya na tu aga-aga na polangi iya na tu solangi jadi polen na botoran na tu solangi yang biasa maka dale bawa cilakang maka piku ikan na saya tu ikan na ibangkar roi jadi aja takadawi mau pak ya nu pakanai macilaka ko pakanai gitu na sabak na bawangnya nu macare palena iya Pak mega apa tu na suwe upa payanu matang manomoro tap pemendre nomoro na wah dina mau pak macilaka apa iya na tu bawa susah dina memang deceng kululah min nabati min haramin panaru olanin sini na anu harangnya pinaraka patu pacing kecuali tato bakang ya to na tu ampai babu saya sering sampaikan
sampaja sunat taubat ki talu je tu sampajang makanja deni salai sampaja sunat istihara, kemudian sholat sunat taubat, kemudian yang ketiga sholat sunat witir. Ya roh aja tata salah ya roh talu ya roh ya kau dia tak tahajud sampaja tahajud aja nah yang penting terjamanya apa ya kau sampaja sunat istihara tu siba sampaja sunat taubat dia nak tajatin roh. Ya umi ko sampai tahajud berapa matin roh teh ya umi ko makari salat lain namun dia tu matin roh makanya tu sampai jange ko tate 10 wanita melo mas sampai jam 4 ni wedding ya mini asa sampai tahajud ko tu pura matin roh tapi asa ni salat malam dari ko dia tu pura matin roh ya jadi afdalnya itu salat sepertiga malam sebab sebenarnya kan no malaikat ekor pa itu ko me no malaikat magampai terima pak dongang na sebab malaikat ini lo dongang makir. Ini tu ampai ko tama boleh tu mak bereselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napai baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin bereselangi malaikat iya ko tama boleh iya tu mengaji-ngajuk ko boleh supaya nonri malaikat rahmat iya pa ya tu boleh makanya tu nonri malaikat iya mitu ko ilmu hikmah ya ko to maki buah bola aja na ganna bali ko to maki buah bola barakna ukuranna 12 ya aja ipa ganjil ukuran rumah itu dikasih ganjil ya. Jadi aja na bilangan genap jadi koto maki buah bola aja na makada ya ale makada 8 kali 12 makada guru tayanang ka bola genap bali dia nampa aja mapangewate ko tilalan cede si salah sih jadi aku bola ipaganjili dia seru sapa makada aga to si hubungan na bola genna ukuran na pangewangan ternyata angkasa tapi dia langsung hadesa makadami Allah itu ganjil ya rupa Allah taala ganjil nana puji anu ganjil jadi namo tu teman repa makotoro guru tanah tuji patahuding almarhum alamagafurlah. Nah Pak Guru maka dia komandre ko bepa andre cidi telu ko dua itu ganna bali ipa ganna telu maka daki wah maka apa tu wata ko bepa maraja to masona maka biasa guru tade poloi jadi biasa ro ko maka da bepa dua na poloi ya rone na ganna telu itu guru tak tu jadi biasa perhatikan ro komandre bepa nandre cidi na Cina mopa tapi ya ko na pa ganna itelu dia dulu purai nala ya rosi dia napa na polo 2 yolo napa nanre kana ni telu itu luar biasanya guru ta itu jadi itu no kuni romon romala dasar maka dia tu anu ganjile mau masigi namo aja takada bola namo masigi ya kotok bangun masigi aja na gana aja na bilang gana ipaganjil Pak makari guru tenang ka masigi de ganna bali tu wai itu di sisala tu paguru suna Korea Selatan Korea Utara cede mapangewas kita tu jadi ipaganjil saya itu dapat dari dalam ilmu hikmah itu jadi ieu tu nasa tau matoy mah kada pemali ieu tu istilahna pemali ukuranna boleh ganna namo tu idi ko makibuaki bola ogi enato idi na hata matota ko makibuai bola latu mako koe tuka bola na gare tatananye angka gatau ko makibuai ya na ade ganna bali ega gatau itu na ade na kode na 10 sidi 10 telu biasa makoro namo tu tunabae tu ya tu yase tu bakalan na makoto ganjil to ya tu tunabae de tu na ganna bali tu kode na pagan na 10 sidi 10 telu biasana makiro jadi itu ganjil magai nasabah Allah itu ganjil Allah menyukai yang ganjil makiro jadi yang ukiro malah dasar gitu ukiro malah dasar jadi engkau mana moje itu non rima cuma ya carana atau materiolo ulama dulu itu mengajarkan na jabarkan makiro na aplikasikan nih namo tu makan ciwa jujue pak namo makan ciwa jujue ikanci wajujue aja nih kanci si terul layawa de ikanci yase na patanganan na parewa si malayo koe makoro ko biasa ro na cara mak guru ta maka dana mo tu ko sunnahnya itu makanci wajujue jadi ikanci wajujue makoro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah to minum makoto cuma ya tu barakan koto minum
Ba bismillah ki napayinu napai baca alhamdulillah, ma bismillah siki napayinu ni baca si alhamdulillah, ma bismillah siki napaminu napai baca alhamdulillah. Akatalu makoro napai papisau, ya ko melomopi tambai si kopurai. Angka haddesa uruntu, angka haddesa angka topa taupan rita rampai, uruntu tu haddesa na. Maka dana nigi minum makoro carana minum salamang kaya tuwai ukilalan na watana edena kibua dosa luppuh. Dihindarkan dari dosa besar. Makomori berarti tak minum. Jadi iya koto minu kapalai galuk go bawa mani. Apalagi Pak dompengnya kumada kalada di hais. Na tongkak bamba nih. Jadi makoro, jadi tomak bismillah jolo kan bismillahirrahmanirrahim. Napai tak go cicang, napai baca alhamdulillahirabbil alamin. Tomak bismillah sih, napa sih tak go cicang, napa sih makan alhamdulillahirabbil alamin. Ma bismillah siki, napa sih tak go cicang dengan menggunakan tangan kanan. Kata lu pura ni kata lu ngakuri papi sawi jolo. Napa sih ala komiki tambai wi. Iya. De menuru hadis ero bacero dan ini hadis sahih. Angkatona rampe taupan rite salah satu mufti dari Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Narampe maka dia yang sampaikan itu. Ada potongan ceramahnya itu. Dan saya dapat memang hadisnya. Dia biasa, maka dah biasa. Aga hubunganna minungnya makwaro nayero dosero. Angka penjelasan atau pandrita maka dah. Ia tu wairinunge. Ia ko idoangi natamo ko watakalewe mancaji baraka. Nasaba iya tu tahu maki buah dosa pengaruh setan misi ba pengaruh syahwat. Kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan. Iya ko mako ko apa dua pengaruh iki hawa nafsu si bawa setan. Iya ko ramalan itu cidimi pengaruh iki hanya hawa nafsu. Nasaba iya setan ya sakirangi. Jadi aja takada iya ko ramalangi dia kata maki buah dosa dek mai gamato. Tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, ini tuh ampe ko ramalangi magampat telo masam paja. Weh, pan no masigi mak bere jamak mangaribi. Itu maka gampat teh masumba matarawe tau matakona lo matarawe masam paja subuh malelang nasaba cidi metomani pangaruiki, cidi mani yewa, hawa nafsu mani eta saki setange. Ina tu ampai aja tak kada akong katau maka da setan malino ya de ni gage je tu tanyana setan ina mangkanya tu matu nang kana protes setange maka da setan sike pengaruh kay maka da setan de kau ganggu ko he de nang kau ganggu ko ni asing salahkan ide hawa nafsu mi nang iro hawa nafsu pule lalang iya ko setan bisikan hutuat juga langkah-langkah na tu ampai setange tak cede-cede ina tu ampai makun rei magampasi sanala pengaruh setan magampang ina to limano na nakadawi mano di mano oh tatambah itu makutiha jadi ia naridi menghindari ia kominung itau na iya ro na baca bismillah nomor sidi setange de na batu ya tu tidak menembus. Yang kedua nafsu juga itu tertekan nasabak barakak nakapule lalam nih iya ro na paswe pak de to je nami patat ding apa bahaya to ko tat ding na paswe yan katau de ga na pasun na bahaya apa isuro le magalu nasa ko nande balao tanpa baki tanga isuro lo madara nasa ko serangi isuro lo dangka nasa ngako torogi de sisa ka bina jamah iye jajiro na paswe para lutongka majato ko tat ding apalai korone na tat na pasun na itau kutu ya tu aja ni tei bati tau kutu pak iye pa iya ko tau kutu tu de sisa gaga mate buku-buku. Ia naruh ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo ikendalikan mero ia tu ampai sitonganna koto milau doang manre aja na megalada iya to manre aja na megalada pa angkat tahu tu manre baka to ngampi watana na papi sawi iya tempat biasa elita aja na to mega man aja na mega yandre maka dia tu orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang kafir itu makan dengan 9 usus. Yeah. Jadi asera perlu nalisar itu tak kepere komandre. Yopi di salangnya cidimi. Yeah.
Nah, tapi ya mi ko makare sumawatang ina mandre cede itu dari mapadi masesa. Iya na tunang ka tau pandre teh maka da baca doa. Apa tania tu andrewe Pak situngan na magala atau tania. Tania andrewe pagala kita. Apa angka hatau? Ya siya ganiro. Itu penetama. Ya, tama nih. De angka hatau lebih siya gajero. Mak datu taungi matinro denang kanandre itu ashabul kahfi. Iya. Denandre padahal ya roko melo ki mak deke taulino maliwasar ro de cuma matan nami matinro lay buka icede. Saya dapat itu dalam risalah itu matinro tak buka matana sehingga dia tidak buta. Apa ia tuh matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rasabul kapi matinro malela kalele batina matinro tak buka sitanga matanna. Angka tahu biasa matinro makoro di biasa katau matinro tak buka matanna itu koto matot tadi lo maka dawe tahu masempo dalle iya. Nang katau matinro tak buka matanna cede. Angka tu dena sira pakasi sama matanna. Iya ko matinro iya na matinro nah tak buka cede matanna matingoa. Itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya, kata tu kanjaknya tu tomatindri tak buka icet matana. Nah, ini nambah buta matana. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, maka kau nak telu sampajang aja atas salaya sampaja sunnah istihara, yaru istihara tak talengi pong Allah Taala nalena piterangi jama-jamang. Alengi pong Allah Taala nalena patantu ngi melo itu loy. Talengi pong Allah Ta'ala nanya murusukan ngi jama-jamang. Napa kita wakal? Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Kada jalallahu likulli syai'in qadara. Makanya wa may yattaqillah. Nah nigi tau mak bose wallahu ripong Allah Ta'ala. Jadi alengi na alena matorokangi. Ini Pak Galung komeki mapanobine. Aja tak kada mapanobine ni tede istiharakan maka dokui makanja. Apa deni rissa tu melo ijalani layolo. Ia metiris sangidi makoko ia ko baja idena namun isang makoko menderito salah-salah. Kedepannya itu kita tidak tahu. Pada mui anak tak meki malenya sang ta istiharakan ni aja nak kada yana asam makanya mabalo yang kalinga sang artis si sanna matu nala panta. Peta. Maka deni istiharakan maka da agi pucinna agi purano kona maka da melo ka asading narekuya anak aku matu mancaji tau pandrita melo ka aku mancaji pajabai melo ka aku mancaji tau sogi tanu ni talen ni asang saparnya asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kega si cocok sading iya naro angka tau pak disa nguruntu tapi depa ni pakai di okomanya jaramo pawite roko yalengnya sang anak itu tahnitnya itu jadi ya koma itepuang ngasanna wahai tepuh Fulan bin Fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepuang ipakoli ngakatalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu jadi koelengnya sang anak tadi beri pakoro di foto mahakekah degaga ya miro magoncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya layalengi ya ropu iman alena manongangi atau ustasyo koro odangi wahai tepusanna Fulan bin Fulan ya narwasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu iya jadi yalek ko ya asange na mudah-mudahan na pak baraka ipong Allah Ta'ala ya sange lokoriko na pedeceng lino akhirat jadi podangi makoro yo pwede ka layo kibami langsung ngokotu kalau daerah Kalimantan itu masih begitu itu langsung dianukan. Ya Allah anak apa disebutkan namanya kemudian didoakan. Apa ya sang itu akika matapa ulwa mak gerebembe dan memberi nama. Yupu ya rosangi yokiba manidi apalagi makoko apa hakeka ya sirwita jeto angka manang imon rima kabalo pada papa butik ya apa biasa pa hakeka di pak jadi aga bakoro di imon rito na makoko nang kamana siro makabalo imon rima dake kasiasan nah padahal tidak pernah diberikan nama langsung makanya ko upadangi
kong kana tamatu roh kakama wija-wijata tahakekai toli ni pu imang toli pu imang atau ustase kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung resmikan asan na untuk anata pura pi resmikan asan na nampa itapa ulun. Itu yang bagus. Jadi nilau doang ngi udangi apa dia tu nang kai di ya, ambo nami makana ya nubawa na sana makalale gatau kasiaga leti asana na ya nubawa sia saga mana salah dia sana ya anu sih de istiharakan iya istiharakan aja sembara kalen makana mela ka aku manci aku anakku manci pajabai saparang telu apa asang napata istiharakan satu-satu angka ya nama makana angka pak disangang ngulolongang macarita-rita ka tahu panrita ron si ba macarita-rita Pak itu aku siruntuk ada ulama-ulama itu magalak ka makutana. Kebetulan nih acara begitu meresmikan nama-nama anak. Napi itu anak-anak nalengasan na. Ang kecil dia anak o corona lengasang na tapuangan kita peteri. Tapakera ya ron anak tapamake de jolo tolaiwi ya san. Tolesan na. Dia nasi cocok. Pero na po dia nasi cocok tolaiwi. Natulay asan na napanatapuangan de na natari nasang yan na tumaling makadaya ko mo tapuangan asan na natari makadaya de tu na si cocok yan na tu nakadama dari makadaya pala satu ke tu asa mulingi matu ternyata dalam ilmu hikmah ada guru tanah Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah saya dapat cerita angka tau melo menrek Makkah tuliang kadina de tuli genna dina kuna dapi waktu enrek Makkah ina tulia lawam maniha ina melo joka ina tuliang ka nasabari na de na joka law kana kerja tolo ko guru tamilo lo baraka bela magi je na de na to menrek na patatau ni tulingka pagilange na de tuli tulia lawange nanti kutanangnya sana nasaniga semu nasa lapan nawang maka de guru tagare kudangi nasai de menrek Makkah mu mati ku jatu asa mu pake nasa magi ni kana pe buak asa itu lainnya sana elenya sango ku guru tak kaya samu pake kadai guru ta mudah-mudahan menrek ko nasa iya ku ya buat taungnya dena ga harapan menrek patatutu ni pendaftarannya we magi na rewa lo bolana magi nang kajamaah haji mate siti na lena yo lito lai lena ko nasa we guru ta di nama kadana ro de menrek bagian apa kak menrek ya lo biasa tuliang kadi ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki nah sebab memang nama adalah doa ini tuh nak ada guru tak aja na sembarang yo pui di wah sangartis mi ya nang kana Michael wah dega maka mana belum da ondotonan ini nama dari Deni Satapui iya jadi lah telu sampajang istihara sampaja sunat toba cek batu ya makanya aku pura ki masa sampajang sampaja sunat toba tengeran ni dosa-dosa tama pamulai onak moto ki latuk meki matinro ko ni roti lau nak dampang pong Allah taala supaya mapacingi matinro ya ko moto si koele mapamula sikit lembaran baru kemudian sampai jasuna witiri ya witiri aja lalu tasalaiwi apa ya ko mawitirimu itu teh tahu nama pong Allah taala dan masuk ke dalam kekasih Allah ya ko meki manca jiwali awitiri nah, sebab maka dia nabi orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir iya napa ni makanan nabi tajalalo na de ma witiri namo manisiraka ya witiri lalo ki pa iko to permas sampai jangisa makanya aku to ma witiri memang nana parewa lo bola ya mi kokui bolata tajam ko na bolata tapi ai makunru ya kokui bolana sampai jasuna meni manre meni manonto meni maga makala de galasan ya saya kira ya no pangolongan ye mamagi-magi napa barakai pong Allah taala angka pakutana kita tama cidi jawab pijolo ya ro jolo cinampa bitai pesat dingon nak oh iya bagaimana hukumnya sekarang musim caleg ada mi pilihan saya tapi ada lagi pengurus caleg kasih ki barang tidak diambil na benci ki nanti diambil pemberian ada mi pilihan tak bagaimana hukumnya maki iya ko angkat tau sidak kaiki iya ko pas sidak kamu iya ko pas sidak kamu talai ko pas sidak ka iya mi ko pas sogo aja talai bedakan ya maka tapi ko cara bedakan ustaz maka gampang tatanai biar to mak berewe
maka dah molek gaji ya supaya upilih atau molek bama. Udah ini makro. Ya ko maka deh kaje iti nak bereng cale yanu mito do tapodani maka dalan iti mo. Iya. Deto pagagawita tahu napasogi iti cale. Ya mi kong kanok kumaya napasogi iti cale Iya. Aja na to maka iti madani-dani mo sapinge lagi. Iya. Anu maraja lagi. Ya anu masalah mema je pamulanna. Tapi ako pasti dah katalay. Iya tadi, iya ko ya upodame man ko kacale. Maka dade nya kami man ni. Maka dade ya gagay wasida kangi mamagi-magi na nasabari na tak buka papedale polir po Allah Taala. Ya ko depe utar pilio polino ko pe sorimon riwale palan. Manyamang o makiro cale po mi ko makare. Keti kumole di kamamu tok doka. Pa itu jadi masalah. Ento jadi na mereka katala ko pasida kamo. Iya minare ko pasogo aja talay. Tapodame man ni kada ala niti mo. Pomemo, yo po ko makatapo idi panasay. Idi panasay makanya Pak Bereta pasida kagaje loko ya atau melo itu do. Ya ko makade supaya idukungi. Ya po ko makade tilaw do nga pamoy. Ay salasay. Tala ni. Itanya pasogo ya tuh. Iya mi ko makade milay suara aja nah. Apa man rasa gitu. Yo angkat tu tahu makalasi makopan nasa yala mui. Yala bamustas. Aja to na itu do. Ipak geri, cocoknya lena geri ini magalingking. Gaga makota tak ini nasesa. Jadi makir upasatoni di cale-cale aja je tanang tunggal. Tanamlah tanaman masyarakat. Betungan ya mega na pakai guna tahu. Magi wasangero cale, maje na pribadi mulawi. Made makar misalnya makadalalan na padicing. Made nak kada sumur bor. Magi dia nak koro. Itu atau ku kampungnya mako pade di kampung tamagi dia nasi di si dia rocale meli auto pemadam kebakaran. Tasi di desa ke pemadam. Nah iya auto penting, lebih penting ini ambulase. Ya tahu matewe komonri si polos sode panilurang wat di muyule. Iya ko kebakaran, Pak Den wa di matajo. 10 miman nek monro capui boleh. Magi deh nanya roya ya kuragai rumah kadang ke mobil pemadam setiap desa. Kome kope bantu masyarakat itu. Itu keren. Aja na tu ditaci dibantu taci deh. Pada media rumah masyarakat aja kong kacale aja na tu liale tapi tanah mana wai. Makadang kagawat di molenga cale wakil rakyat ya tuh. Tanya wakil pribadi. Iya. Jadi usapa iya ro wadinge make guna untuk seluruh masyarakat. Iya, makiro saya kira iya naro pamolongan pada niya ro angka ro 2 telu terus terang podangi ini abda rekor. Bangun pesantren karo 2 telu cale mak janji lo podami kadai iya kota nama cale aja namo lenga. Iya ko makada cale kecuali aku pribadi makada melo muku hilau doang aku wat bisa mu patamu ko tuh tetapi iya ko makada cale aja makanya saya tolak mentah-mentah kada kibu aki proposal aku mabela no proposal memang kibu sak barak no di proposal langsung elo ko puang Allah Taala bilang itu penting makanya saya bilang ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak. Maka datanya tu tahu nonrui lalo dale tania tahu nonrui pole dale tania oko mi tahu na palalo dale tapong Allah Taala iya ko anu masalah loko ini tatak lega iya ko tandrei lasa pa napa wadi lega malaika naita bolata nai sato pakai gawat tu na bawa di nabawangi dale nasaba depa tajaji na kuru memang ipong Allah Taala dale dena mate tasi dia tahu nareko dena capu dale na akapi itu malaika macan ni ukilala nalino saparangi dale ya ko dena gaga dale tanape malapor maka da fulan bin fulan capu ni dale na napakiwa di mate puang Allah Taala mapunai dale alena to malengi dale halala maka upasangi okumi tawe na palalo okumi akareso tak na palalo tapi tania tawe malengi dale tania lalan na letian ko puang Allah Taala ya kung kaaga-aga polo kuidi na anu masalah tolak memang supaya magai na paturungan idale halala nama baraka puang Allah Taala itu aja kuncinya makanya tapi te kung kaaga-aga Pak de itu na yang manana anu polebe padamu itu manu
Angkat ay mano tu angkat talo mano. Ajan na yan mana lalo kuri na manu imelo yala. Tay mano tu. Namo tu talo makoto. Ir narangi manu ang kamababo ang kamanjajamporo. Aja talamanan. Pitte idale ke kamakanja. Itu penting. Dia na capu dale tatamate. Insyaallah. Aja tamaselang. Itu kuncinya. Palai ko cale mimelo pasogi ki pajaili. Dia nagagalalan na. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.